talofal nei a uli o TALA le tio Polinisia. O le taunu ungo whai ngā mea po le savalinga le o whaasapoli ai e savai I ma upolu nei. Ale vaenga wha upu whai ale whaas po le whaatuatua I le tua Samoa uatasi I le so. Lea uatae au ai I le itu malo vai maunga numero 4. Ma wha mai ai I le itu malo whaleata wha I le afiafiana nei. Na whaftai ai el taitai le sungala au le mali topula taivao. Le pa ia o le itu malo o vai maunga wha. Le ave o le lato lango le matai o le fiuanga o ala mangoto. Le fiuanga tonu u ami tona I misi. Matu sa very mai matonu. Mua na mamori lau whaftai le tato nutele ia pia. Cheo montafa, tu le tufonga, tapa au maainga, lo tato nur fal tolu, fal salvarasi, tai lo towa mana ia o la mangoto. Whaftai. Atonu I wa iai le nganga, e au le tawola au whamota. Tau tua wa leva na puno wala mangoto. O afea la iai se aso e tu lai me iai. Ata un faifo inisi u teimi o luma le fionga le sao ia le tāpeitai. E se la vai tai au nei. Wala lango vatasi tatu tu malo ona isea. O le fato alu a leo se swafa tonu. Mato fa solo foi tu malo umalaga. Fesili. Sau le tali. Na pafea. O lan me tu e fai. O mato mai mao mai manongi na. Tu e pale ai, what is the next step? O le mato va ai tatu I tu malo, peo na utatau atu pea. E ma eu le lofa o le tua. Mai ta wina fo il tai fono mai le bloke tu le miliona. Lea na faasele mutua. Le mana o miai ona toi fa o popo 6 miliona ia fa tofu si ai a fiuanga uma. O le tu malo e au fia le tele o nuu tu tau langa. O le toi tau fia yo a onga le vai as a FOU, o le vai a solo na wha lea o le kuata o iei nei. Ai ua whetau I tonu foi, ma le tā penanga le atunu ulpalo ta tele, I le vai a so o atu po le vai a so yon tua. Masau no ai le whaaton silio a onga le fionga au Chris Haseman, I popolenga o whianga iei ma le matanga luenga wa onga. O le popolenga le rawa iei onga le watu lai tonu ale masino o kusa. E umala le vavaula le mo le vai aso FOU. A o le vai aso mtua, ia o le aso tofi la so lua valu o le masina nei o kuso ma le aso farele la so lua iva e aso malolo ona o le fa moi o le tatu atunu ia wa mautino ala wa le ia ni a onga mo le masina ato o kuso E le tasi se popolenga o mtanga luenga o talanoa ia il whaatun silio a onga. Popolenga la rea o le wa iai nei il tatu mtanga luenga o le umi o le tau finga o tato wa onga ia o le telefona le lutau ma le faingata o nga luenga a fionga I ua onga o nai faia onga ia a o lo fa penana lango e le vasengo o se sia onga ia ai me se foi a tato ofisa tonu o lo fa penana tato sosoani foi ai tato wa onga Sauno foi le fionga au le tele por kalame faatino alem tanga luenga I vasenga tulanga lua o fa awa wai lunga televise au so inga televave mo a onga mawa lunga ma universite. E fo ia onga o lo malanga tulava fa ia onga e a wane mea onga ai onisio matua o lo piki ngā lue ngā whanau. Ai oisio a onga o fa onga lava sota inga televave. Ai o lo tau mo fai lava onga e fa atino le au aunanga e pe on sao no le fiongol faton sili. A o pe si ai sa mo le fa ma le dengue fever ma toi fa awa wai lava na tau fia a onga umele tunu. Mo le pui ngā petai. E mafuli lava I whanau olo o a fia I le siama. Ai ua fautua maungani mai ai nei le pulenga o le manga moe popo ngā tia. Le SVSG Samoa Victim Support Group. Mo mātua ai mai se oti nai whaamole ia mātala. E le o moe lava le fili. E pe ona moli mawina whanau le ilo loa. O whanau teine sa waina I le tino mo le mawhauwhau. Ai o tina tala vau maulunga li I te ai o ai ngatawa I misa. Iana wha maunga o asa uma e tatangi ele telefoni o le line of Sozani. Le valu se lau fitu wha. O le wha awawai lava fo ile nā. O na tupu o le numero sa wanga SS lo a fiai. Wha nau matinai to tonu o lato lava a inga. Peitai. E le ngata o le vala awa tua tangata le line of Sozani. Ai o a inga matina o mana o mia tele of Sozani ua sa vali atu lava le ofisa.
Ma sa tātou mōli mawina ai le tasi o tina talavau lalo o le tolu se fulu tau sanga le matua na ngā ile tō mangala na sa ili ngā swani. O le tina leo lo o tau si tō tasi lan whāna we tō tolu. O la ta le tau sanga talu o na lewa ai tamaiti i le lātou tama. O le whāna wele ia onga. O whainga tā o na alu le tina sa ili sa ngā rua ngai tau si ai. Talu ele ai se isi e wa ai tamaiti. Ma whamatala le tina leo le tātou whātala noanga e iai taimi e whaanoa noa ai lava talu. O le uti o me tau li tau singa o le aso ma le aso. E pei foi ona ia sulu wha ia ili tō manga moe pōpua ngā tia. Le SVSG mo le taimi mua ma sa alo lo whātu. Ai o le puti o whanau ma ia whianga wha mai wa pisi nei. Ai mai se o le tūtū a ai o tina po o mātua fo i e whaatino la tō tiute. O le wa ai o whanau. O le whamanatu wha awau fo i le nā tō manga. Ia ngā lulu e whaatasiai mo le saunga le mū. O whanau ma ainga. O le leina walu se lau fitu wha. O lo te tala pea mo so stasi mana mia sefe so soani lusu whai tu la. E na o le tasi lava le whale pālota mai i tū malo o mai lima srutasi. O le ata tala, ma wanoa, mo tangata pālota mua le solua fitu au kuso. A o lumana i le pālota tele i le solu fuluiva. E sili le wha se lau whale pālota. Lea o le awha atulanga i mauta masani e pe o whale fono e ka le sia ma ainga o filfilia e pe o na masani ai. Pe ta ei o pālota mua. Lea e whai el whale pālota e tasi o le itu malo. O tangata na e ao fiai ia matua tausi o ilato o iei mana o ngā whapitoa po mana o ngā tū mau. Ma tangata e mana o mio na ngā lulu e lea sol pālota. Ma ua uma fo o na wha amao ni o lato swafa i tālo sanga sa wha atumu mo le whai o a lato pālota mua. O nafi lea so sufa len wha ngata ili toi wha awi i tua o swafa o ni matai po sui tau wā. Ua le toi fia tau wā ili pālota tele lua o lua lima. Ua whaamanino mai il kumsino pālota tu e whilolo to le Fort John Stanley. E se lau malta siafe iwa se lau valtasi leo whai o tangata pālota wa umona le stala mo le pālota i le vai aso itua lua iwa o au kuso. I le whelo inga matu stala le vai aso nei na ia toi whaamautu mai ai lea la asanga e pei o le mai awa ese ai o tangata maali lium tangata ua malanga i whafo ai o tangata whatu a atoa le lua tasi tausanga i le tausanga FOU. Au fiai fo i malatou i suafa awa ese mai lola pālota. Tala nao nei tu la mai lau li tio Pauline Sia Manuel nei Fias Freile.